page paralog baro kini ki page ba la ni ki nong song la ni ki member jong ka sport club ki dang pen krek shat ya ka ban pen bha ya kani ka madan hapo site snat hapo chnong mau langwir te kane ka chik pen krek ka day nak benta ka jia kun ka baning kong benta ka teu hi si ta jan arung praterik hapo madan site snat hapo mau langwir te mentangan pulih pi ya kini ki fixture hak ba ki tim ba per ki lawan ba si benta hak kane ka tournament ka ba hedu hapo mau kurwat hapo mau langwir hamadan site snat te ya kane ka tournament aktif hukum ka mau langwir football invitation tournament arjar pulai sau kawin yu ade madan site snat mau langwir mau kurwat sawes kas hilistrik mekhalayan te mentangan pulih pi ya kini ki fixture hak ba ki tim ba per pi kwa ban debat kwa ban yo sneu ki tim ki bawan si menta hak kane ka tournament dengan pulino basas ngap ha ki tim ki long ki paklain bor ba hadu kata ki tim ki bawan si menta hak kane ka tournament te haka arp pradrik otobar arjar pulai haka porsi bejino paisi ka dia kun ka paning kong du ka dai ka silong lajong FC kana kun bersa ya ka North East United FC hakan rutrik November arjar pulai haka porsi bejino paisi ka dia kun apdeng ka Langsning FC na po silong kana kun bersa ya ka Kli Mauli FC na Nong Stone haka khat saudrik November arjar pulai porsi bejino paisi ka dia kun apdeng ka Nongbri FC na mo kurwat kana kun bersa ya ka Benris FC na Ribhoy haka arp pradrik November arjar pulai ka dia kun hapdeng kalong hapdeng ka Barak FC na nakalan kana kun bersa ya Golden Lion na Rambai te kaneru haka por sibajino phaisi te haka live hutrik November arjar pulai ka por sibajino phaisi kana kun hapdeng ka MLP FC na Shillong kana kun bersa ya ka Himal FC na Dibrukat haka pradrik Desember arjar pulai por sibajino phaisi ka Tura United FC kana kun bersa ya ka Apu Yemi FC na Nagaland haka khatnru trik Desember arjar pulai por sibajino phaisi ka kun apdeng ka Smith FC na Shillong kana kun bersa ya ka KMC FC Sonapur Assam pad haka arpulai trik Desember arjar pulai por sibajino phaisi ka kun kalong Nyawasa FC na Jowai kana kun bersa ya ka Impal FC na Manipur te wow ngan pulih tangkat kini kita rik hadu arpulai trik Desember kan kun no ka fast leg te wow ki tim kilang ki baklang bor madu kata nget pintawan ban pej ya kane ka jing ya kun paro kini ki tim paro kini ki mais baki no punya ci lapan bej te sawan ban pej nadu ka arpulai trik bar kini kita rik ki badang sa ba per sawan ban pej ya kini ki jing la kai ki ba itna tisha dar piwan ban saki haka ba ki no punya ci lapan penyat bahaya kani ke tournament hak baka madan kalong ke internet ke stadium ke biang ke chong ke babiang patum juru kar kom penyat kalong ke biang bha hak baki nok penyat cilap penyat bha penyat sani bha hak baka don ru ke jam screen don ru ke LED hak ba pinyo iya ke replay na komentar ki match aman la ki match tenganget pila satu bat pila yo sngo ya kini ki tim ki ba mana cimta hak kani ke tournament hapo mau langwir anget pin sawan ban pej ban saki dalam jogi mat kum juru kum sibenta ban kersan ya kane ka sport club haka bala penlong kat ya kane ka tournament ka bahedu hapo ka district haka ba ka prize jong kane ka tournament ka kot hadu khatsan lak tingka ditang kane ku blay shibun pej no ya kane ka madan haka ba kinang penyan gila penkre chat na ka benta kane ka tournament kiban sedang no hak ini kasih sejan arp terik tetawan baro hak tengsi kublai shibun